ayo ni amagambo agenda azenguruka, amagambo y'urujijo n'imvururu, amagambo ashaka gucamo abantu ibice. Barabaza bati ese umunyekongo ninde, ese Kongo ni iyande, ese abayita ni bande? Hari abavuga bagashinja bagakomeza kuvuga ku Rwanda, bakavuga izina ry'u Rwanda aho hose, aho ari rwo soko y'ibibazo byose bya Kongo. Ariko nimwumve neza, ikibazo cy'abanyekongo ni icy'abanyekongo ubwabo. Iyo umuyobozi wa polisi adakoze neza, iyo komiseri w'intara adashyira imbere abaturage, iyo jenera adaharanira igihugu cye, ntibishobora kuba bizaturuka hanze. Kongo ifite abantu bayo, ifite abanyabwenge bayo, ifite abasirikare bayo, ifite abanyapolitike bayo. Ntitukwiye guhora dushakira hanze ibitagenda neza iwacu. Hari abavuga bati uri umunyekongo nyakuri, ariko umunyekongo si uwo mu rurimi gusa, si uwo mu bwoko bumwe gusa, ni ukunda igihugu cye agashyira imbere kurusha inyungu ze bwite. Abavuga amacakubiri, abakwizeza amagambo mabi, bashaka gucamo abanyekongo ibice, ntabwo bafasha igihugu. Kongo ni iyacu twese, ni inshingano yacu kuyubaka, ni inshingano yacu kuyirinda, ni inshingano yacu kuyishyira hamwe. Niduhagarare nk'abanyekongo, tureke gushinjanya, tureke kwitana ba mwana, tureke gushakira hanze ibibazo byacu. Ubumwe nibwo bwonyine buzubaka Kongo. Murakoze. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye, banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni kuri uyu munsi wa Noheli, kwivuka rya Yezu Kristo, ku itariki ya 25 Kigarama 2025, tugiye kurabira hamwe situwasiyo ihari, imirwano ikomeye yakomeye muri Side Kivu. Ni mu gihe rero bavuga ko ibintu bitoroshye. Rero amakuru atugezeho agira ati combat intense dans une colline de Makobola, repopulation de nouveau enfité des villages vides. Oro bigaragara ko imisozi y'Imakobora imirwano ikomeye yakomeye kuri uyu misozi ibereyeho abaturage bamaze guhunga. Amakuru akomeza agaragaza ko mu ntera y'ibirometero 1-2 muri Karingi ndetse n'ahitwa Kalambi, le combat ikaba rero ikomeje kugenda igaragaramo Almarudre avec les savoirs des drones des Fardc qui orienté bombarder plusieurs positions militaires de rien adversaire. Aho rero bavuga ko imirwano ikomeye iri kugaragaramo drone. Ni mu gihe rero roko informers zitubwira ko les villages comme Bangwe, Kasenya et Makobola 1 ente vide de rihabita. Aho bivuga ko rero abatuye mu bice bya Bingwe, Kasenyi, Makobola ya mbere ndetse kuri ubu bamaze guhunga. Bamwe rero bakaba bakomeje kugenda bagaragaza uko bihagaze. Ni mu gihe rero bakomeza bagira ati le inice le dante dans une virage plus moins stable était de retrait dans une ville de Uvira. Aho rero bigaragara ko muri Uvira niho bari kugenda bajya. Turababwira rero ibikubera swima nahitwa Munene. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na Darte Cote de la AFC, dos dispositive sécurité. Nkuko rero bigaragara turababwira biri kuba kuri uyu munsi wa kane. Uro bivugwa ko ibintu bitoroshye. Turaza rero kubireba mu buryo bwa gisirikare, turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi rero banywanyi kubabwira ibiri kugenda biba ndetse n'andi makuru akomeye dufite agaragaza ndetse anavuga uburyo General Padiri Muhizi wa Fardc yatawe muri yombi. Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'uko
hari iperereza rikomeye riri kumukorwaho bijyanye rero n'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera i Burundi mu nkambi zirimo abanyekongo bahunze, aho rero bivugwa ko kurira yaciye ibintu. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira ko Amerika ikomeje kwinjira kuri M23 mu buryo budasanzwe bijyanye n'igisagara cya Uvira. Turaza rero kubyinjiramo turebe uko bihagaze. Turaza kandi no kwinjira mu buryo budasanzwe mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi, turebe uko bihagaze, turebe rero uko urugamba rukomeje kugenda rumera kuri uyu munsi wa Noheli. Si ibyo gusa rero kandi turaza no gukomeza turebe inkuru ikomeye iri kugenda ivugwa yateye benshi agahinda, aho abantu barenga 20 bishwe mu buryo bubabaje ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyateye ikibazo gikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Si ibyo gusa rero kandi turaza kubabwira ko abanyamurenge bari barafungiwe Karemi bafunguwe, kuri ubu bakaba bari mu birori bidasanzwe. Turaza no kureba byinshi kuri kugenda bigaragara ku kibuga cy'imirwano mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Kongo. Tubahaye ikaze rero kuri uyu muyoboro, aho tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri aho dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure duhere ku misozi ihanamye yo mu midugudu ya Makobora muri territoire ya Fizi, akomeje kwiyongera umwuka mubi umutekano nyuma y'imirwano ikaze yahanganishije ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc nabo bafatanyije b'abazarendo bahanganye bikomeye n'ihuriro rya AFC ku munsi wo kuwa gatatu ndetse n'uyu munsi wa kane. Reka turebe battle situation uburyo bimeze. Amakuru ari guturuka mu baturage no mu bayobozi ku rwego rw'ibanze aravuga ko imirwano kuva ejo yamaze amasaha menshi, hafi umunsi wose yibanda mu duce twitwa Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri, Kiringi ndetse na Karambi, aho impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye heavy weapons. Nk'uko bigaragara mu by'ingenzi byaranze imirwano harimo artillery fire, kurasa hakoresheje intwaro ziremereye zirasirwa kure, izarasaga ibisasu binini biraswa kubiva kure bigakubita ndetse bikagwaho umwanzi aherereye. Hagaragayemo kandi aerial surveillance by drones, aho rero hagaragaye kugenzura hifashishijwe drone. Nkuko rero bigaragara amakuru avuga ko drone za Fardc zakoze precision strikes, ibitero bigambiriye aho umwanzi ari neza ku birindiro bikekwa by'uruhande rwa AFC mu misozi ihanamiye Makobora ya mbere. Nkuko rero bigaragara, reka turebe bikomeje kugenda bivugwa, aho bigaragazwa ko hagaragaye civilian displacement. Imirwano yateye massive displacement of civilians, bikaba rero bivugwa ko abaturage benshi bahunze nko mu midugudu nk'ayitwa Bangwe, Kasenya n'ayitwa Makobora ya mbere yasigaye nta muturage n'umwe uhari kugeza no kuri uyu munsi wa Noheli. Nuko bikimeze, benshi mu baturage barahunze bajya mu midugudu ifite umutekano ugereranyije n'ahandi ahari very stable areas, abandi bajya mu mujyi wa Uvira bifashishije inzira z'ubutaka, ndetse hari abandi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Hari kandi military build up muri bice ikomeje kugenda igaragara. Amakuru yizewe nahawe na undercovers aravuga ko ku ruhande rwa Fardc habaye troop reinforcement, kohereza abasirikare bashya mu rugamba, ibizwi nka deployment of military assets, kohereza ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro, imodoka n'ibikoresho by'itumanaho. Ibiro bikaba byaranzwe na landing of military aircraft, kumanuka kw'indege za gisirikare, arrival of military boats. Nkuko rero bigaragara kandi bivugwa haje amato menshi ya gisirikare. Ibi byose rero byari bigamije consideration of positions, gukomeza no kurinda ibirindiro bya Fardc mu duce twa Swima ndetse n'ayitwa Munene. Ku ruhande rwa AFC M23 abaturage bavuga ko habaye strengthening of defensive positions, gushimangira ibirindiro n'imiyoboro y'umutekano, hagaragara increased security posture, kongera ubwirinzi no kwitegura ibitero bishya. Nkuko rero bigaragara reka turebe rero noneho uyu munsi uko bihagaze, turebe uko iyi Christmas ceasefire like calm, ariko bigaragaye ko kuri uyu mugoroba n'ubundi humvikanye ibiturika ibitunguye abatari bake bari muri ibi bice. Ku
kuwa kane kwigenekerezo rya 24 Kigarama 2025 n'umunsi wa Noheli. Hagaragaye rero agahenge mu gitondo bizwi nka fragile calm, agahenge k'igihe gito kandi kadahamye ku murongo w'imbere y'urugamba front line mu bice vya Makobora. Ku mugoroba wose rero Mboko kugera i Rusenda nko ku nkombe z'icyaga cya Tanganyika hagaragaye relative calm, bituma church services zikomeza, amasengero arakora nkuko bisanzwe, ariko rero haje kugaragara large gatherings were avoided, na materaniro manini yabaye kubera impamvu z'umutekano. Umushumba w'itorero rimwe muri aka gace yagize ati tubabujije abakristo guterana ahantu hanini, twasabye gusengera hafi y'ingo zabo mu rwego rwo kwirinda ibyago by'umutekano. Nubwo rero hari agahenge ka Noheli, isesengura ry'umutekano riragaragaza ko hari battlefield remain high volatility, ikibuga cy'urugamba gishobora no kuba cyahinduka kibi bitewe nuko muri bice kiri kugaragara abashobora guhungabanya umutekano. No clear tactical advantage, nta ruhande rugaragaza insinzi ya gisirikare igaragara muri bice bikomeje kugenda bigaragara. Ugasanga gasozi kamwe karimo abazarendo, ahandi hari abo ku ruhande rwa za Sarambwe. Ibiro bikaba byongera risk of reward crashes remain highs, nkuko bigaragara hari ibyago byinshi byo kongera imirwano nkuko abakurikiranira hafi biri kugenda biba bigaragaza. Si ibyo gusa rero, hamaze kugaragara ingaruka z'ibyabaye aho mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi umubare w'abaturage bayimuwe n'intambara n'umutekano muke ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa teritwari aragaragaza ko abarenga 244 bamaze kwimurwa bava mu byabo, ibintu bikomeje guteza impungenge zikomeye ku mibereho ndetse n'umutekano wabo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuyobozi wa teritwari ya Fizi Sami Kalonji, riravuga ko bamwe mu bimuwe bari mu bice bitandukanye by'iyo teritwari aho bivugwa ko abantu 56 ku murongo wa Mboko mu gace ka Bungwe muri Noro, ni mu gihe ku murongo wahitwa Nkombe ku kiyaga cya Tanganyika mu gace kahitwa Bwari n'umudugudu wa Kizimya abarenga 72,300 bavuye mu byabo, n'abandi 37,600 bava mu gace ka Fizi Centre. Ni mu gihe kana makuru akomeza avuga ko 34,800 bavuye ku murongo cyase kuri axe ya Sheberi Nemba Kikonde barahunga. Ni mu gihe kandi 44 zavuye Kirembwe, byose byerekeza y'ubuhungiro. Umuyobozi aravuga ko imibare yongereye cyane nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira byabaye kwitekerezo rya 10 Kigarama 2025 bikozwe n'ihuriro rya FC. Ibintu byateje ubwoba n'ihungabana ry'abaturage mu bijyanye n'umutekano. Amakuru ari guturuka mu yandi masoko yigenga aragaragaza ko imyitwarire ikomeye ku ngabo za leta bikaba biri kongera ibikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye, ndetse n'imirwano irahanahana nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Bizakomeje gutuma abaturage bahunga ingo zabo bagashaka hari umutekano mu duce twakira abimuwe. Ubuzima bukomeje kuba bubi cyane nk'uko bigaragara mu nyandiko yoherejwe komite ihagarariye abimuwe igaragaza uko situation imeze. Indwara ya malaria, korera, isero, kubura hafi services z'ubuvuzi, kubura amazi yo kunywa, byose byateje ibyago bikomeye aho bamwe bahungiye i Burundi. President wa komite uhagarariye abimuwe witwa Muririkwa Misimango Kinunu aravuga ko aba baturage bari mu buzima bugoye cyane, bityo ko hakenewe inkunga yose kugira ngo ubuzima bwabo burengerwe. Ku rundi ruhande societe civile ya teritwari ya Fizi binyujije kuri president wayo Maître Jacques Armasi irasaba ko habaho ubutabazi bwihuse kandi burambye ku bubimuwe bose hagamijwe kurokora ubuzima bwabo. Maître Jacques Armasi arasaba kandi ko ihagarikwa ry'imirwano rigomba kuba kugira ngo abaturage bimuwe babashe gusubira mu byabo, babeho mu mahoro, bongere bakore imirimo yabo ya buri munsi nta bwoba nta gihunga gihari. Byose rero nibikomeje kugenda biba mu gihe General Major Padiri Muhisi Jonas, komanda w'akarere ka 11 ka gisirikare wa Fardc, yatawe muri yombi aho yafunzwe kuwa 2 Kinshasa. Ariko harandi makuru tumenye atandukanye yize wari guturuka mu nzego z'umutekano abyemeza. Biravugwa ko yahamagajwe n'ubuyobozi umwe ariko atigeze agaruka ku kazi, nk'uko rero bizari bikomeje kugenda byitegwa ko yagaruka mu nshingano ze.
abamwegereye baravuga ko urwikekwe ari rwose hejuru mu buyobozi bw'igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo. Tabwa muri yombi ryaje rikurikira ahari abasirikare bakuru benshi barimo gukurikiranwa n'ubutabera bwa gisirikare. Amakuru atandukanye yemeza ko hari abandi basirikare bo ku rwego rwa generale b'abanyamurenge bashobora gutabwa muri yombi. Abayobozi ntibigeze bemeza aya makuru cyangwa se ngo bagire icyo bayatangaza ku bijyanye nibi bya generale Padiri. Nkuko rero iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post bivuga, General Padiri yagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare byo mu bihe byashize birimo ibyirukanye CNDP na M23 ya mbere. Ifatwa rye rero ngo ryaba ryongereye guteza kwibaza ku mikorere iri hagati y'abayobozi bakuru n'ingabo mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke. Nkuko rero benshi bakomeje kugenda babigaragaza kandi bakabishimangira. Mu minsi ishize nyuma y'imyaka 3 atawe muri yombi, Lieutenant General Yava Filimo Irunga wahoze ari komanda w'akarere ka 33 twa gisirikare muri Fardc yatangiye kuburanishwa ku igenekerezo rya 20 Kigarama ku bizaba birimo ubugambanyi no gushagwira ku butegetsi kubera ko ngo yaba yaravuganaga n'abasirikare bakuru b'u Rwanda. Indi dosiye iriho ubu ni ya Brigadier General John Chibangu watawe muri yombi mu Gushyingo, akaba afungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro Kinshasa nyuma yo gutabwa muri yombi rero yahaswe ibibazo inshuro zitandukanye n'abashinzwe ubutasi n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Uyu wahoze ari inyeshyamba ku bwa Joseph Kabila ndetse wanahanwe n'ubutabera bwa gisirikare mbere yo kwinjizwa mu gisirikare no kuzamurwa mu ntera n'ubutegetsi buriho, yari yaragizwe komanda w'ingabo muri Kasai Orientale. Nkuko rero bigaragara, abandi basirikare bakuru barimo General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo nabo barafunzwe. Abo basirikare bakuru barenga 20 bose hafi ya bose bagiye batabwa muri yombi bazira guhunga inyeshyamba za AFC M23 ku rugamba, dore ko kuri ubu rero hari na bamwe batangiye kugenda baburanishwa ndetse bakagenda bagaragaza ibigomba kuba ndetse nuko ibintu bigomba guhagarara. Hagati aho Kisekedi yunamiye abasirikare ba FARDC na wazalendo baguye ku rugamba. Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yunamiye abasirikare bo mu ngabo z'igihugu n'abarwanyi b'imitwe ya wazalendo biciwe ku rugamba bakomeje guhanganamo n'ubutegetsi na AFC M23. nkuko bigaragara, Kisekedi yunamiye abo basirikare n'abarwanyi bafasha urugamba mu ijambo rijyanye umunsi mukuru wa Noheli yagejeje ku banyekongo. Ni ijambo yavuze nyuma y'imyaka 4 ingabo z'igihugu cye zihanganye n'inyeshyamba za AFC. Hari ibikomeje kugenda byangirika bigaragara. Kisekedi wari uri kumwe n'umugore we Denise Nyakeru yavuze ko bakomeje gutekereza ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagizwe ingaruka n'iyo ntambara, cyo kimwe nabo yatumye babaho mu gahinda, mu bwoba ndetse no mu buzima bugoye. Yanaboneyeho kunamira abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba wazalendo biciwe muri iyi ntambara. Ati, ku ngabo zacu zihora ziri maso za FARDC n'abazalendo bapfuye kubwo kurinda ubusugire bw'ubutaka bwacu, ndagira ngo mbunamire. Kisekedi yijeje ko igihugu cye kibahuza ku mutima bariya baguye ku rugamba. Perezida wa Kongo kandi yemeje ko uyu mwaka wa 2025 wabaye umwaka ugoye cyane ku gihugu cye, ariko kikaba cyaritwaye neza kandi gikomeje guhagarara. Yasabye abanyekongo gukomeza kurangwa n'ubumwe, ubufatanye no kuba maso no kuba hafi y'abababaye ndetse n'imiryango yahuye n'ibibazo by'umwihariko iri mu bice zigaruriwe n'inyeshyamba, kuko ubumwe bwabo ari imbaraga zikomeye. Nkuko rero bizakomeje kugenda bigaragara kandi binaba kaba yaragiye agaragaza ko ari ikibazo gikomeye. Hagati aho rero kwa Chibangu bikaba rero bivugwa ko ibintu ntibyoroshye ndetse hari andi makuru agaragaza ibiri kugenda biba bitari byiza. Mwamenye se ko muri turi imirwano ikaze riguze FARDC ndetse n'inyeshyamba za Thomas Lubanga yaciye ibintu. Amakuru dufite aravuga ko kuva ejo kuwa gatatu kugeza uyu munsi kwigenekerezo rya 25 imirwano ikaze yamuhinduye isura hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP uyobowe na Thomas Lubanga. Iyi ni imirwano iri kubera hitwa Ibule mu mujyi uherereye mu birometero byinshi uvuye Bunia muri territoire ya Njugu mu ntara ya Ituri. Nkuko amakuru ari guturuka mu miryango itegamiye kuri leta bivuga, abaturage bakomerekejwe n'amasasu yaraswaga kandi biravugwa ko abantu benshi bahise bahasiga ubuzima. Ubwoba bwibasiye cyane abaturage bamwe muri bo ndetse n'abavanwe mu byabo bahunze imidugudu yabo ndetse naho bari bacumbikiwe bahungiye hafi y'ikigo cy'ingabo za Uganda gifatwa
nk'igitekanye nk'uko bigaragara, aho ibikorwa byose bisanzwe nk'amasoko, ubucuruzi, ubwikorezi rusange n'ibikorwa by'amadini byose byahagaze nk'uko iyi nkuru iri kugenda ibigaragaza. Kuri iki cyiciro kumenya umubare w'abapfuye ndetse n'ibyangiritse bikomeje kuba ingorabahizi kubera ko kugera muri utu duce tumwe na tumwe bigoye nk'uko byatangajwe na Desire Malondra, umwe mu bagize imiryango itegamiye kuri leta muri Ituri, kuwa gatatu mu mpera za nyuma za ya saa sita. Imirwano yari ikomeye kandi ikomeje. Umuvugizi wa Fardc avuganye n'itangazamakuru ntabwo yigeze agira icyo atangaza. Yemeje ko imirwano yubuye kandi atangaza ko haza gusobanurwa ndetse hagasorwa itangazo rigaragaza situwasiyo y'ibikomeje kugenda biba ndetse n'uko ibintu bihagaze nk'uko rero babivuga. Kugeza ubu Minembwe naho aravugwa andi makuru akomeye yuko abaturage bafite icyizere cyo kubaho. Minembwe mu misozi y'Imirenge muri Kivu y'Amajyepfo bizije umunsi mukuru wa Noheli mu mutekano n'ituze bidasanzwe ku nshuro ya mbere mu myaka 10 iheze. Ibiro bikaba bibaye nyuma yuko umutwe wa twirwaneho ugenzura aka gace guhera mu kwezi kwa kabiri kwa 2025. Ibintu byahinduye isura y'umutekano ku baturage bahatuye by'umwihariko abanyamurenge. Mu butumwa bwatanzwe n'umwe mu banyamurenge utuye mu Minembwe kuwa kane yagize ati, yagaragaje ko Noheli ari uyu mwaka yizijwe mu byishimo n'amahoro, ibintu bitari bisanzwe mu bihe byashize. Yagize ati, Noheli yizijwe mu byishimo byinshi ku baturage b'Iminembwe ugereranyije n'umwaka washize. Kuri aya masaha nk'aya akarere kose kari mu masasu, nibyo byari bisimbuye ibirori byo kwizihiza Noheli. Ubu umuturage yibukije ko mu myaka ishize ubwo Minembwe yagenzurwaga n'ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'Uburundi ndetse n'imitwe irimo wazarendo na FDLR, kwizihiza iminsi mikuru byari inzozi ku banyamurenge, ahubwo Noheli yahoraga irangwa n'ibitero, umutekano muke n'ihungabana ry'ubuzima bw'abasivili. Yakomeje agira ati, ibyishimo byinshi murenge no mu bindi bice by'isi bituwe n'abanyamurenge kuba iwabo hatuje, bakaba bizije uyu munsi mwituze nyuma y'imyaka myinshi bari mu kaga. Turabishimira Imana. Ibi byishimo byumvikane nk'ubutumwa bw'ihumure ku banyamurenge n'abanyamahanga bakurikiranira hafi ibibera muri aka karere gakunze kurangwa n'amakimbirane adashira. Nubwo hari icyizere gishya, uyu muturage yavuze ko batabasha kwibagirwa abatabashije kwizihiza Noheli kubera ibihe barimo. Yagize ati, twifatanyije n'abandi batari bake uyu munsi usanze mu bibazo bitandukanye, ababuze ababo, abafungiwe ahantu hatandukanye bazira ubusa, abari mu mavuriro hirya no hino barwaye indwara zikomoka ku karengane. Imana ibiteho. Ubu butumwa buragaragaza isura ebyiri z'ukuri kuboneka muri Minembwe n'akarere kose ka Kivu y'Amajyepfo. Ku ruhande rumwe umutekano n'ituze byongeye gutanga icyizere ku baturage, ku rundi ruhande bikomeje kugenda bigaragara ko bitameze neza. Rero imyaka myinshi intambara n'ihohoterwa bigikeneye kuba byakira ku isi yose. Hakomeje kugaragara ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibintu bibangamye kandi biteza ikibazo gikomeye, nkuko rero benshi bakomeje kugenda babigaragaza abandi bakabivuga. Ni Roko Informa warugiye kuduha amakuru, ariko turagana ku musozo. Turi buse kumwakira mu jyandi makuru. Reka tubashimire cyane mwe mwese mudateba kubana natwe ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.